Od ovog školskog polugodišta uvedene su mjere zaštite učenika u školama na način da se vrata zaključavaju, a neke škole su uvele i zaštitare. Sad ja gledam, zaključana su vrata. To od početka nastave. Znači, prvo, zaključao si djecu u školi, ne mora biti napad, može biti potres, kakvih smo već imali, može biti požar, može biti nešto drugo. Zaključali ste djecu u škole. Ne mogu pobjeći van, jer su zaključana. Znam da netko ima ključ da može pokušati otključati, ali ako je taj netko otišao na zahod u trenutku potresa, ili je bio na nekom drugom dijelu škole, ili je bio u trenutku pao na njega ormar ili nešto, mi imamo zaključanu djecu u školi. Što nije normalno rješenje. Kao prvo, kod nas se uvijek ta rješenja donose nakon što se dogodi nekakva katastrofa. Mi ne možemo predviđati, reći, ok, gledaj, kak bude potres. Ne, mi sad zaključili smo vrata, ne može niko ući. Od početka nastave. Prije tjedan dana dogodila se situacija, to je prije par dana dogodila se situacija, da je u Trogiru čovjek ušao prije početka nastave i došao u razred i nešto se tamo događalo, neću ulaziti u priču, navodno je netko maltretirao njegovo dijete, pa onda on došao reagirati. To ne znam šta se dogodilo, znam samo da kao roditelj mogu reći da u takvim situacijama jednostavno ne znaš šta ćeš napraviti. Kad ti neko dira dijete, ti više nisi toliko racionalan, tako da moguće da je čovjek došao tamo i prijetio djeci, moguće da ima dobar razlog za to, ne znam, uglavnom ne znam što se događalo, ne ulazim u priču. Samo velim, dogodilo se to da je čovjek ušao u razred, mogu je doći tak s bilo čim, mogu je napraviti nešto puno gore. Jer možeš ući u školu dok ne počne nastava. Prema tome, što god ideš raditi, ideš krasti one crteže po hodnicima, uđeš unutra kao, da, ja sam novi profesor iz glupologije. I pokreću sve crteže jesenskog lišća iz hodnika. Znaš, ako baš hoću. Jer mi nema kako će me zaustaviti, ako ja ulazim prije početka nastave. Znači, to nije rješenje. Definitivno nije rješenje da se vrata zaključaju u jednom trenutku da djeca ne mogu van. Genijalno. Zašto nemamo vrata koje se mogu otvoriti iznutra i izvana ne mogu? Svaki haustor ima to. Zašto nemamo dvostruka vrata? Tako da imaš sa odmakom vrata, da ne možeš, ako recimo imaš prva vrata s detektorom za metal, i ako to zapišti jer imaš nešto veće od ključeva i kovanica, i onda druga vrata se više ne otvaraju, jer si potencijalna opasnost i ne možeš proći kroz druga vrata. Kako imaju banke? Banke imaju vrata s odmakom. Uđeš kroz prva vrata, onda staneš, čekaš, oni te snime, u redu, nemaš ništa, vidimo te na kameri, brvo, izvoli. Ali ako imaš, ne znam, sad oružje i ulaziš u banku, stani. Znaš, tako se to radi, zakaj to ne moramo, ako mogu banke, zakaj ne moramo za djecu, jer su tam novci su važniji, osigurani su novci osim toga, jer su to važnije od djece. Pa da, ajmo uložiti u zaštitu djece, ajmo uložiti da imamo dvostruka vrata kroz koja ne može proći naoružana ili osoba ili nekakvi čudaci ili luđaci ili šta već. Da ne može ući unutra. Pa zar nam to nije stvarno toliko važno da uložimo nekakve novce u to, nego moramo vladi kupovati nove automobile i nove telefone svakih 2 tjedna. Pa da, idemo se malo pobuniti, idemo napraviti nešto da se uvedu normalne mjere u škole. To sa zaključavanjem vrata nema nikakvog smisla. Imao sam tak susjeda u zgradi koji je stalno navečer zaključavao vrata, iako smo imali vrata koja se mogu otvoriti samo iznutra i izvana, ne, on je zaključavao. Ja na jednom sastanku pitam, dobro, ko zaključava vrata? I on se javi, ja zaključavam, on se valjda boji da ga ne otme neko po noći, jer je on važan, ne da me, Ja rekao, pa gospod, kajak bude potres? Kaj onda? Ko bu zove da otključam vrata, pa ćemo pobjeći svi van. Znači, ili požar. Još dole na prizemu svi prozori imaju rešetke. Tako da ako slučajno neko ne uspije otključiti ili nam pukne ključ u bravi dok otključavamo vrata, mi smo zatočeni. Možemo ići skakati s prvog kata. Da, gospođo, to vam je samo 10 metara, okej. Bacite dole madrac ako nije izgorio, pa skačite na njega. I onda ovak bilo, da, imate pravo, ali vidim, već vidim, ovak tu ulazi, ali dok je on izgovorio da imate pravo, već malo počelo tu izlaziti, Nakon 3 dana vrata opet zaključena bila. Nije mu se dopao koncept naš otključena. Mislim, nisu bila otključena, ta vrata ti ne možeš ući u haustor, ali nisu zaključena, Možeš samo iznutra otvoriti.
Jer naravno bilo je ljudi kojima je lakše kada idu negdje van, ne nositi ključ jer težak je, znaš koliko ključ ima. Nemaš ga di zastaviti, jednostavno, izlazim gol van, pa nemam džepove, neugodno mi ga je gurat uvijek, Znači, nemam di staviti ključ i osim toga težak je i sve, i onda su oni ostavljali vrata otvorena kad bi išao, ne znam, do dućana ili prošetati pesa ili nešto, da bi ta vrata bila otvorena i onda je on tu paničario da u tom kratkom periodu, kratkom tih par minuta dok su ta vrata otvorena, da, ne znam, teroristi ne ulete u zgradu, to znaš. Tako da onda se uključavao, jer kad odključa jednom, ne može više ostaviti vrata otvorena, znaš. Mislim, to je kad živiš s ljudima u zgradi, sad sam pobegao iz zgrade, sad živim u kući, koliko god mi život izgleda ovak ili onak, uvijek samo se sjetim tih par situacija u zgradi i odmah je bolje. Znaš, tako da to zaključavanje nema nikakvog smisla, zaključu se djecu u slučaju napada, znači uđe nekakav imbecil u školu i pokuša nešto praviti djeca trebaju pobjeći. Gdje će pobjeći ako je zaključano? On može upast kroz nekakav, kanalizaciju, ulaz, krov, prozor, nešto. Što će djeca skakati kroz prozore? Što ne imaju od vrata koja se mogu otvoriti iznutra i da pobegnu djeca van? U slučaju požara, potresa, bilo čega. Da mogu pobjeći, da se mogu spasiti. Izvedite vježbe s djecom, naučite djecu kako da reagiraju u slučajima opasnosti. Kako da se ponašaju ako se dogodi nekakva situacija. Nauči ih, pripremi ih za to. Pripremi ih da ako se neke počne događati, da znaju reagirati, a ne da se tamo kipe. Ili da rade glupost, da bježe u krivom smjeru ili nešto. Izvest par vježbi mjesečno s djecom, da se djeca nauče ponašati u slučaju požara, potresa, napada, bilo čega. Kako pobjeći van? I stavili su zaštitare. I sad gledaj. Ja sam radio godinama kao zaštitar u više firmi, na više objekata. I bilo je stvarno super ljudi, s nekima sam si još uvijek dobar, s nekima sam si bio tad dobar, bilo je stvarno svega. Bilo je tu ljudi koji su u potrazi za nekim brzinskim poslom, pa dođu tamo, bilo je ljudi koji su bili utrenirani u različite borilačke vještine, bilo je ljudi koji su čekali upis na policijsku akademiju pa su radili kroz zaštitari i slične stvari. Znači bilo je to stvarno, bilo je super ljudi, bilo je profesionalnih boraca, bilo je svega, znaš, tako bilo je puno ljudi koji se bave zaštitarstvom su sposobni i dobri ljudi i kuže situaciju i sve. Međutim, problem je u tome što veći dio zaštitara tamo dolaze zato što ne mogu naći drugi posao, zato što idu odraditi par godina prije mirovine. Znači, ovi koji su uvježbani i sve, oni rade po interventnoj, po bankama, po kasinima, po nekakvim važnim objektima, po nekakvim takvim stvarima, ne boš njih slao u škole. Mene je zaštitarstvo fenomenalan posao, ja sam to više navrata zagovorio pa su izrazivali maliciozno nekakve moje izjave, ali fora je u tome da kada radiš noćne smjene ti nemaš nikakve obaveze, ti moraš jedno biti budan. Smjene traju 12 sati i gazda ti kaže molim te samo budi budan. Ako se nešto dogodi da nazoveš na telefon, tu ti je video nadzor, vidiš sve, ne moraš nikud ići, nemoj nigdje hodat, nemoj se kretat, ništa, zato kaj je bitno da si tu da vidiš kaj se događa. Tako da nema obilazaka, nema ne znam čega, sve gledaš tu, jer ako ti odeš u obilazak dok se ti vratiš nazad, ako te neko gleda izvana i vidi da si ti otišao na obilazak, može provaliti nutra i opljačkati pol objekta dok se ti vratiš i skužiš kaj se događa. Tako da ti kažu često, gledaj, budi tu, gledaj video nadzor, ali budi budan. I onda ti kažu, gledaj televiziju, gledaj laptop, gledaj bilo što, znači samo stavi pored kamere i gledaj. Čitaj knjige, radi što hoćeš, nek se kamera aktivira, neki čak i pale se svjetla različita, ako se nešto događa. Imaš alarme, sve pokriveno alarmima, ali ti kad vidiš alarm, kad se dogodi alarm, ti moraš nazvati vatrogasce, policiju, interventno, bilo koga. Bitno je samo da si budan. I onda je 12 sati traje smjena, ti možeš pročitati čuda u 12 sati. Možeš pogledati cijelu sezonu serije u 12 sati. Možeš pisati, možeš raditi, ja sam obavljao nekakve druge poslove na tim poslovima. Doslovno, znaš, ti imaš 12 sati gdje moraš biti budan, a radio sam godinama, nikad se ništa nije dogodilo, nikad. Jednom je slavina curila, nije se dala zatvoriti, onda sam to važno morao prijaviti, to je bilo dobar dan, ja prijavljujem da treba slavinu doći zavrnut, možete javiti portiru ovom domaru da dođe zavrnut, hvala, znaš, to je bilo jedini događaj koji mi se dogodio od kad sam radio tamo, znaš, nikad se ništa ne događa. U većini slučajeva se nešto događa, imaš 1000 zaštitara koji trenutno rade, na 5 lokacija će se možda nešto dogoditi u stilu mačka prođe preblizu alarmu i nekakva ptica leti po ovim trgovačkim centrima i aktivira alarme. Znači to je najveći problem bio kad ptica uđe unutra, onda ona leti po noći i izaktivira 500.000 alarma ili ovak nešto. Znaš, tako da to su
to su situacije koje želim. Znači, ono, gledaj, ima jako puno starijih ljudi. Ja sam radio s čovjekom koji je bio gluh. Gluh. Ja dolazim na smjenu i mora biti ključ na mjestu gdje treba biti. Znači, piše ovako mjesto, tu mora biti taj ključ. Uvijek samo ovdje. Nema ključa, znaš. Ja rekao, gospodin, kao, gdje je ključ, ne? Mislim, kod njega je, ne. Gdje je? I ovako. Ne, ja ti ne jedem mahu, ne. Jo, ključ, znaš, ono. Gdje je? Ono, znaš, odgovara nešto 15, ono, nemam sportske, znaš, ono, gledaj, buraz, ključ od vrata, di je? I on meni, da, motori. Ja rekao, dobro, znaš kaj, gledaj, znači ja ključ ovdje vi doma, u redu je, i onda da ide, može. Rekao, to si čuo. Znači, tako ono, znaš, tako je bilo ono hrpa situacija. Radio sam s nekim ljudima kojima ne bi dao livadu da čuvaju. Će neko uzeti livadu, neće se dogoditi livadi. Jednostavno, takvi su, ono, vidiš ga, znači, ono, vidiš na njemu, vidiš da, ono, onako, stavljam ujutro smjenu i mislim si, ono, valjda ću imat posao navečer jer će objekt izdržati do navečer. Znaš, ono, znaš, jednostavno, ono, ima ljudi koji stvarno, ono, tam dolaze jer ne mogu ništa drugo raditi, a primaju sve. Kad sam došao prvi put, bio čovjek od 200 nešto kila, nekakav čovjek od 70 godina i ja. Ja gledam kao, ovo za zaštitare je, uđe čovjek, kaže, svi ste primljeni. Ja sam bio klinac, znaš, i ovaj dođe, kaže, ome od 200 nešto kila, fakat bio ogroman. Kaže, nemamo za vas uniformu, kao budete radili u trenirci, a gore bomo vam nekakvu vestu najveću koju nađemo navukli, pa da se ona malo rastegne, tako da imate neki dio uniforme barem. Može, svi rade, znaš. Prošli smo svi obuku. Znaš, svi smo prošli obuku. Ko ikad trenirao išta, ono, na toj obuci izašao si ljut, znaš, zato što te uče, ono, znaš, samo što te ne uče, ono, borba na daljinu, znaš, ono je no touch, ono, kad ti neko priđe, ti ga se energijom, odbi, znaš, to bi bilo bolje da uče tamo od ovog što stvarno uče. Znaš, ne aktiviraju nam rentgenski vid na toj obuci, znaš. I ono kao, gledajte, ovo sad je uključen, da, i onda ga ko Spider-Man, uhvatiš i privučeš i ono, ovo ću ja uzeti, znaš, ne radimo to na obuci. Obuka traje par dana i prilično je beskorisna. Onako misliš samo da ovi ljudi to ne moraju upotrijebiti, znaš, da nadam se da ih niko neće napast. Koji god ješ nekad trenirao, to je zastrašujuće kad vidiš. I sad ti očekuješ od tih ljudi koji su prošli obuku, koji imaju toliko godina i koji rade za minimalac, da će oni šta točno napraviti? Da su oni ninja u tajnosti. Pa bio onaj čovjek u Beogradu koji je prvi stradao, zaštitar, kad je onaj mali napao školu. Prvi je stradao. Šta će on, nenaoružan je, a ti si na udaru, ono, mislim, svako ko dođe s bilo čim, bilo kakvim oružjem prvi je. U prednosti je pred tobom, jer si ti nenaoružan. Sad će tam nekakav čovjek na minimalcu radi 300 sati mjesečno, prek vikenda ga zovu na nekakva osiguranja, utakmica ovog onog, sad on tam bio na oprezu i ono, ko Spider-Man slušao na 100 metara, kao mi zvuči kao da je opezan, znaš, mislim, ne možeš znat. Ne možeš, zato ljudi ulaze u školu i rade što hoće, ti ne možeš znat. Ti ono, znaš, sjediš tamo par dana, ti moraš zapamtiti sve te ljude, di će ti zapamtiti, kako će ti znati. I onda se još ti ljudi, na svim objektima mi se ljute, znaš. Ti ne možeš zapamtiti u par dana ko je ko. I onda kad sam god došao na novi objekt, ja ono, dobar dan, izvolite, on, ja radim to. Ja rekao, a otkuda ja to znam, druškane? Otkuda ja to znam? Znaš, ono, sad ti si ljut, jer ti ja nisam zapamtio. Ti si običan, ono, nisi te prepoznao, razumiješ? Ne mogu te upamtiti, ono. Ne mogu vas sve upamtiti, ja ne znam jesi ti odavde ili nisi. Platili su me da štitim objekt, ja ga štitim, ono. Znaš, identificiraj se, ono. Znaš, mislim, ne možeš znati ko je ko. Znaš, sad ti trebaš tam sjediti u školi, znati točno ko su učitelji, ko su roditelji, ko je osoblje koje radi tamo, znaš, ti ne možeš to znati. Imaš otvorena vrata. I onda zaključiš važno u 8:00, znaš. Kaj je s ovima koji imaju predsad, kaj je s ovima koji nemaju nastavu prvi sat, kaj je s ovima koji kasne, znaš, on samo svako malo odključava. Znaš, mislim, to nije rješenje. Nije rješenje, evo kaj se dogodilo. U Trogiru čovjek ušao u razred, danas bila situacija, tako velim, ima zaštitara koji će sami napraviti problem. Danas situacija, zaštitar je došao pijan, jer
jedan dio ljudi ima problema s alkoholom i to došao je pijan s prijateljem i onda su oni tamo navodno pipkali djecu. Sad ne znam jesu oni pipkali ili nisu, ali to neko prenapuhao ili stvarno bilo, ne mogu znat. Znaš, ne znam, ni školu, ni ljude, ni ništa, ali je neugodna situacija. Neugodna je situacija. Da imaš zaštitara koji će napraviti problem na objektu. Jer je pijan. Ko zna kakvu on priču ima, ko zna zašto se on napio, ko zna kaj se njemu dogodilo, ko zna, znaš kaj se događa? Događa se da te firma digne, da si ti znaš, ti si mislio da imaš slobodan dan, firma te digne, kaže, molim ti, nema nikog, moraš doći tamo. Nemam pojma, znaš, mene su stali dići, ti dođeš s posla, ovaj te zove, kaže, ti veliš, pa gotova mi je smjena, kaže, žao mi je, za 2 sata moraš biti, tamo nema nikog. Nema nikog, moraš ići. Znao sam s noćne smjene ići na nekakva osiguranja, na one, kako se zovu, one norijade i na takve stvari sam znao ići nakon smjene. To počinje u 10, 11 jutro, ti nakon smjene fino ideš tamo. Znao sam raditi po 2 smjene na isti dan. Pa ti ne dođe, frajer. Frajer ti ne dođe, jednostavno se ne pojavi u drugoj smjeni. Pa, ti radiš i svoju, njegovu i onda svoju opet. Znaš, ovi kažu, poslat ćemo ti nekog, da, znaš, samo da ostaneš. Ti onda zoveš svakih 15 minuta, još niko nije došao, da, evo, baš je na putu. I onda ti nakon 4-5 sati kad si tamo, kad si već lud, onda ti kaže, da, možeš ovo do kraja, pa onda, pa ćeš imati onda slobodno brek sutra. Znaš, fali ljudi. Konstantno fali ljudi, znaš. Tako da ovo nisu rješenja, to što oni nude. Znaš, i uvijek to najgluplja rješenja se nude. Pa jeste se konzultirali s nekim ko se time bavi? Jeste pitali ljude koji su stručnjaci za nekakvu sigurnost, koji se bave, ja ne znam, evo, ja nabadam. Moja nekakva logična rješenja bi bila ta dupla vrata, detektori, video nadzor, nekakav panic pattern, neki sustav dojave, nešto, znaš. Da imamo mogućnost da u trenutku kad se nešto počne događati, da je reakcija. Zaključena vrata i panik, gumb za paniku i dojava policiji, policija kreće. A ne ovo, naš, samo ovaj, dok naočilo stavi, ovaj je već ušao preko prvih vrata, Mahmune, znači onda ovaj počne raditi strani, kak je koja je šifra za telefon, jer imamo one prastare telefone, znači onda ne, mislim, to nije rješenje. To fakat nije rješenje. Znaš, tako da trebalo bi možda malo poraditi na tome, to su djeca u pitanju, znaš. Djecu malo obučiti kako se treba ponašati, pojačati sustav osiguranja. Ok, kao zatvaramo djece u kaveze, ja bih volio da imamo sigurnost u školama. Znači, da kad ti ostaviš dijete u školi, da ne razmišljaš o tome hoće li se nešto dogoditi ili ne. Volio bi da su djeca na sigurnom. Volio bi da djeca imaju osjećaj sigurnosti, da roditelji imaju osjećaj sigurnosti kad ostavljaju tu djecu. A ne da moram razmišljati, to će ih zaštitar pipka, to će biti požar, hoće neko upast u školu, ne, da imamo, da bude osigurano. Ako može prosječna financijska ustanova imati takve mjere osiguranja, onda možemo i u škole uložiti. Možemo uložiti u škole. Nisu to ne znam kakvi iznosi, znaš. Možemo uložiti u to. Neće se niko buniti. Mislim, ako se neko bunite, nije normalno. Tako da uložimo u zaštitu djece u školama. Ne tako da ćemo postaviti nekakvog čovjeka koji M nije obučen za to, M nema nikakvo oružje, M ne može reagirati. Ako se sad bilo ko zatrči u školu, brži od njega, jer, znači, on nije utreniran, on je stariji čovjek koji tamo radi, mlađi čovjek, nebitno. Imamo, evo, dokaz u manje od mjesec dana, od kad su škole otvorene, 2 slučaja koja potpuno pobijaju cijelu teoriju o tome da su djeca zaštićena u školi. M je roditelj ušao u razred i mogu napraviti fakat strašne stvari i imamo situaciju da je zaštitar taj koji radi probleme. Znači, ne možemo se uzdati u to. Mora postojati nekakav sustav, netko ko prati, imamo par ljudi koji prate sve škole, koji gledaju, koji dojavljuju, koji prate, imaš sustav ispred škola, pa kad već dođe nekakav čudan auto, iz njega izlaze čudni ljudi, da ovaj može reagirati, zaključiti vrata, nekakav dojavu napraviti, javiti zaštitaru, reći da neko prema školi zaključe vrata ili nešto, znaš, da se može to napraviti, da to tako funkcionira. Da djeca budu na sigurnom, da mi budemo mirne duše, da ostavljamo djecu u tim ustanovama. A ne da razmišljaš, da će se tamo u školi samo je nešto dogoditi, da će zaštitar nešto početi, da će neko upast, da će tako će biti. Jer škola nema za vrata. Nema za vrata škola. To je jako skupo. Znaš. Tako da, eto, htio sam pričati o tome, to je to.
Ništa društvo, hvala vam puno, najte kaj zamerit i hvala na svim oblicima podrške, stvarno ste krasni, divni i ne znam više ne šta bi rekao. Hvala puno, pusa, Bokić.